faami noon jumaji ɗen fof 20h 22h émission meɗen Nourul Islam aray en anditene ɗum hannde kadi kono ɓe faami noon no holli ɗon noon haɗa eɗen mari ga hoɓɓe tedduɓe vraiment oustaz ɓe feeñiɓe ɗo ittandema lagine kam meɗen jewti ɗo vraiment yiɗen ga en bus donc aray joni ɓe sañini ɓayɗo jogui liston waɗana en présentation aray en tout cas ɓe jogui to kaɓe joguiti ɗon ha sarta ɓeɗe wonde maɓɓe ha 22h kala voilà inchallah haɗa inchallah harayde wonde ga noon kamɓe oustaz Yagouma Ba harayde wonde kamɓe oustaz Faali ɓe wonde oustaz Abdoulaye Kale ɗum ko musidɓe men Mamoudou kamɓe woni ko hoɗande yewtere nde harayde wondi ga kadi kamɓe oustaz Ceerno Amadou Haray musidɓe men ɓe Mali ɓe wondi ga kadi kamɓe oustaz Ceerno Sadou musidɓe men ɓe Mamou ɓe wonde kamɓe oustaz Abdourahmane ɓeɗo kadi koɓe Mamou ɓe wonde kamɓe oustaz Diallo Souleymane ɓe musidɓe men ɓe Gueriyaɓe ɓe wondi ga kadi kamɓe oustaz Balde Mamadou Wuri musidɓe men ɓe koye hara inchallah koye ɗowni kadi yoga hannde ɓewɗe micron kamɓe oustaz Yagouma ɓe wawa salmingol jama oustaz salamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ala ɗum hewte jaam ɓe wura awa haray ko kadi ko toli hannde kadi ka émission men Nourul Islam waɗede jumaje ɗen fof de 20h bamo jarama hannde kadi ko wonno inchallah haray heɗnen ɗo micron kamɓe oustaz Mouhamadou Khali mbaɓe wawa salmingol jama oustaz salamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah nala ɗum hewte jaam ɓe wura awa mbiɗa wiyan ko sari ko toli hannde kadi ka 100 awa inchallah heɗnon noon ɗo micron kamɓe oustaz Ceerno Amadou oustaz salamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah nala ɗum ɓe wura alhamdulillah awa hewte jaam awa hara mbiɗa wiyan noon ko sadi ko toli hannde kadi ka émission men Nourul Islam inchallah on jarama haray kono min holliron noon e hewna joni ceerno men ɓe micro ɓe fuɗɗanno yewtere nden en arta joni e maɓɓe inchallah ko honɗum waɗanto en ɓe yeytiti landal o non joni on waɗe no wowi noon kamɓe tigi landuɗo o waɗa en production e ɗiɗi joni on woni noon peut être wawi fuɗɗade kam inchallah hara hewɓe micro kamɓe ceernoɓe men ɓen oustaz ɓeɗen nan ɗon assalamu aleykum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. على طول هذا جم. الحمد لله ونعم هذا جم. أو أنه فمي من لبن هذه غرفون جم. كو جم تون الحمد لله تناول هذا جم. أو هذا يبتدي كو هند هيوتلون كإميسيون من نور الإسلام وراديو يديرو أميجي راديو كوم سامبوين هذا بديان كو ساري كتولي. هو إن شاء الله رمي كان دوّلتني. نعم. إن شاء الله هذا يكون من ولا نيوتن هذا يكون توصل هم سبحانه وتعالى هذا. bon الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد باو يتقول من الله تبارك وتعالى دو أنو دين لا ميد محمد صلى الله عليه وسلم هرم دوي أدن نانغال موسيقى بنجل بتولي بكاندر استديو راديو أميتيه سامبوين أن دو أدن نانغال موسيقى بنجل ب won be lanjenta de radio en e Abidjan do ma ha ka hitongo wawi hewtude haray mi wiya be assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tayyib so ma baadu bawti dum don hay mi subani en mawdu andanda hoore ma ko jeyaado e ko burata wallude ibnu adama on natugol aljanna kala dewal ko buri heewde ko farlira kon ko fi no ngal dewal don atli kora ko wi'ete kon julde nden haray ko fi julde nabi mama as-sala ko fi nde julde haray ko dum e woni ko subani e mawdu mudum bere wo ko Allah tabaraka wa taala o mooyi e nder dido sa'iji wadaadi barke inshallah ok inshallah jarama haray jama on joro modja jenti to radio jibi inshallah haray no ka deuxième partie ma to yontuma lande tera no don to ma sen gayna no sen telephone ka 20 en den den no joni inshallah haray on ga kade waawo be yotti ko micro ka deuxième partie joni to dina jenno no be no no طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد ɓaawo mi yettino Allah tabaraka wa ta'ala mi do antine laaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam fahim mi yettamo kadi kanko Allah tabaraka wa ta'ala mi seedito ala rewetede si wona kanko mi du'anoni laaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mi seedito ko o jiyaɗo Allah tabaraka wa ta'ala ko o nelaɗo Allah haray so tawi woni ɗum feƴƴi e radio amitié ɗo 100.1 ara mi weltanike musidɓe an ko adi kon tuuliɓe ɗo ino feƴƴina émission islam golle moƴƴe ɗen fof no mari joddi kono joddi majji on kadi hino ɓurda saabu kadi waɗa ɗon
sabu no ndi ɗo leydi meɗen ndi annduɗon hiɗen woni e muɗum ɗo ko ɓuri heewde kon ko feƴƴinte kam micro ko contraire ɗum ɗo joni noon waɗuɓe ɗo lit ɓe Allah tabaraka wa taala okki fursa e newende ha tawi ɓe heeɓi e nder subo on e nder yontere nden be ñallal gootal e sa'iji seeɗaji ko ɓe feƴƴinta qala ta'ala qala rasulullah développegol diina islam kaka munna ka mutina haray ɗum mi weltanike ɓe ɗo mi ƴettu konngol haray mi weltanike ɓe ɗum mi weltanike Allah tabaraka wa taala okkuɗoɓe on ɗo moyen okkiɓe on possibilité yilɗi mi okkiɓe kadi e mi weltanike ɓe kamɓe kadi funsuɓe ɓen ha ɓe wawi wonde sabu ɗum sabu koddoriyeji Allah tabaraka wa taala ɗin fof ko ɓaawo sababu on kadi woni ko ɗi iwrata Allah o hoddiray kono o jaɓata sabi mbinde ɗum noon haray ko no woniri ko adi ko inde nden ko Abdoullahi Kaala Diallo wona Kaali ko Abdoullahi Kaala musidɗo moɗon jibinande Mamou Niagara sous préfecture Niagara district laabi ko hoɗo ngon wiyete Kaala e taho ko wi ɗon taw Kaala Buy e wiyaylan ko momi Dalaba woɓɓe wiya ko momi Labe ɓayi ko Kaalan e Kaala woni ko anda d' abord mi waɗa ɗon fensitande hu gokkum min ko momi Kaala Dalaba ko momi Kaala Labe ko momi Kaala Mamou taw ko adi kon kabe yomi accane hoggo haray miɗo hani darnude suudu ɗon mi hoɗanmi wona kono noon tigi tigi on asliyan mawɓe amen menen ko Kaalan Labe iwi ɓe ɓangi ha ɓe hewti Mamou Niagara district laabi ko ɓe soodi nokkure ɓe fembi hoɗo ɓe innitiri ka ɓe iwi toon ɓe wii Kaalan kono ɗon ronka noddirede Kaalan inde mum nden taƴa ronka pooɗede no tokku mum wiyete noon juste wi'a Kaala donc andi miɗo mari droit wiigol ko momi Kaala Labe no mari droit wiigol kadi ko momi Kaala Mamou amma Kaala Dalaba on ɗon kadi ko yo en anndu ɗiɗo kaalaji tati kala ko ɗi nena goto baba goto no woodi wi'uɓe ko Kaala Dalaba woni mawɗo on ko ɗon sorta yaha wi'oya Kaalan Labe kono ala kulli haalin ɓayi wona e bimana histoire Fouta Diallo wonɗen addude haray en walline ɗum kono ko fii tun anndugol dambande anden haray ko Abdoullahi Kaala Diallo ara mi weltanike ɗe ɗo musidɓe a wonɓe sabu yo hitto angon fiƴƴu e nder oɗo radio amitié 100.1 e haray mi weltanike ɓe ɗum ɓen hino maake woɓɓe ɓen e oustaz Ba Yacoub e imam Habib e Ba Mouhamadou Kourou e Diallo Mouhamadou Diaw haray mi weltanike ɓe haray so tawi woni ɗum ɗon feƴƴi hino yewtere meɗen nden yaduru hawla sola biidinillahi yewtere men nden ko nde woni yiilade koko yowiti e nde ɗo julde Allah tabaraka wa taala wi ka alqur'ana wa aqimu sola wa atu zaka warka'u ma raki'in ñiiɓe e julde moɗon nden itton zakka jawle moɗon ɗen e puis yinto ɗum juuli ɗon kadi e juuloɓe ɓen ne laaɗo Allah sallah sallam maki e hadise celluɗo inna awwalu ma yuhasabu bihi al abdu yawma alqiyamati min amalihi as-salah fa in sahha faqad aflaha wa faza wa in khaba wa in batala afwan wa in batala faqad khaba wa khasara ne laaɗo Allah sallah sallam maki fii ka anndingol en nde ɗo julde ko janɗunde nde ɗo julde ko mawnude d' abord ko julde nden woni ko julɗo on innitira ka haala men pula si a nani no wi'e julɓe a waɗe goy ko juulooɓe si tawi wona a juuloowo haray a wawatake wi'ede julɗo haala pular ngal ko noon yuɓɓiri kamɓe ko noon ɓe suɓorani en wi'ugol ngol inde nden mbi mana julɗo on ko julde nde woni ko innitira taw haray ko yo en anndu ɗum ɗon no woni haraka ka haala men tun taw kam muynuɗen kan hara wona aayeji adduɗen e hadiseje ɗum no holli ka fina tawa men ko nden ɗum ɓuri mawnude par ce que julɓe ɓen e noddiraka ka pular hooroɓe ma hajjoɓe ma ittoɓe zakka ko julɓe c' à dire ko juuloɓe ɓe mana ko juuloɓe ɗum no holli julde nden kone mawnude si tawi ɗum feƴƴi kadi musidɓe julɓe si on daari dendanangal dewe ko Allah tabaraka wa taala farli kon e nelaɗo e mofte muɗum ɗen fof o nelay won Jibril alayhi salatu wassalam yahu yeetoɗa Muhammadou giɗo an on mi farli hoore makko kanko e mofte makko ɗen hunde kaari
si wonaa nde ɗo julde nde ɗo julde a sikkay valeur mayri on no teddi no janɗi ɓuri ko hedditii ko nde ɗo julde kañum a sikkay hinde teddani jibril o waata naɓude a sikkay Allah tabaraka wa taala wi nde ɗo julde jibril yo yahanana jaatigiyan addanalam mo ɗo no woodi ko min fallude e makko ay ɗum no holli mawnugol julde ɗe kayri Allah tabaraka wa taala yamir jibril ƴettimo ka makko makkatul mukarram waɗɗi e puccu kono puccu ngun en wi'ay fayda ko wiireygu wona dogaygu yehi haa ko ɗum woni Palestine ko ɗum woni baytul maqdis ƴettimo ɗon yaadi e muɗum haaka kanko jibril o wawata yaadude e makko hen wona haaka gasete e ɗen haaka o wawata yaadude e makko suratu najm hiɗen andi ka firu mum ka tafsir no endiki no tafsir no yaññi ko feƴƴoyi dow ton kon ma yoga e ko feƴƴoyi ton yehi ha tawi hino Allah tabaraka wa ta'ala e hino nelaaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hino e maɓɓe wi'uɓe wonde nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yi'uno nelaaɗo yiitire mum nde kono dey ɗum ɗon sellaali ka bindi ko ɓuri sellude kon ko ɓuri jeccude kon no jeeya e wi'uɗo o ɓooye o yi'aali nelaaɗo nene meɗen Aisha radiyallahu anha ko woni Allah holliimo maandiji ɓurɗi mawnude ɗi ko ɗon noon firooɓe ɓen naati woɓɓe goo janɗini ɗin maandeji haa addi Allah firooji ɓurɗi mawnude ɗin ko suratu najmi wi ko wala gad araynahu min wala gad araynahu min ayatinal kubra no woodi wi'uɓe wonde manna ka sidratil muntaha leggal ka gandal tagore nden hatti ɗon ko ɗum wi'ingal sidratul muntaha leggal hattirde honɗum gandal tagore nde fof wona malaikajo wona ibnu adama gandal mum ko haa ɗon hatti sengo dow ton ko Allah tabaraka wa taala anndi iɗi yakhsha sidrata ma yakhsha tuma nde sudduno noon ngal leggal ɗon ko suddingal ɗum nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam seeni ka hewti ɗon no dari wi'ama kadi yo ndaaru gite makko ɗe yo cikkuɗe ka leggal daɗɗa wota o ndaaru ley wota o ndaaru dow wota o ndaaru nano wota o ndaaru ñaama himo yehi ka o meeɗa yahude haa hannde himo yi'i ko o meeɗa li'ude haa hannde hakke ko tawi nelaaɗo Allah ko aaden ne'iiɗo ko aaden moko mbinɗo fii kala piiji no moño mañanno toon ɗi o yi'aali haa hannde kono o sottinaal gite makko ɗen hakke ko tawi ɗum ko toɓɓere njande mawnu ndeno alqur'ana ni ye menen min ngalɗi o ma zaha al basaru wa ma taha gite makko ɗen o ñaaki jippi ndaariri ley gite makko ɗen nde waali kadi ƴawri dow ila min mi ari ka studio ɗo te tawno haa hannde mi naatal ɗo mi laƴƴi gite nano e ñaamo mi ndaari ley mi ndaari dow ila mi naati ɗo so wi'annoy mi cikku gite an ɗen e kum piihum kum mi hayno ɗiɗi ka tiinde an ɗa tum ha mi tayfi mi leppayɗe mi naɓiraɗa ma mi naɓiraɗa kono kanko o tabintini gite makko ɗen ɗon o ɓe wii noon ide yakhsha sidrata ma yakhsha tuma nde sudduno leggal ngal ko suddingal ka tafsirji woɓɓe goo wi ko waanaare woni ko suddingal woɓɓe wi ko annoora tabaraka wa taala woni ko suddingal woɓɓe wi ko yoga e tere Allah ɗum woni hollu makko woni ko suddingal woɓɓe wi ko Allah tabaraka wa taala tigi yaddete makko kono ko ɓuri jeccude kon ko selli kon ko min mi wawata fillaade kon komi longdinta goɗɗo kon ko wonde ko annoora Allah tabaraka wa taala suddingal hande kadi Allah tabaraka wa taala farli e makko kanko ne laaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam nde ɗo julde o waɗi farlude e makko julɗe 50 woni ko haanuɗen juulude e nder 24 he kono e intervention annabi Musa alayhi salatu wassalam e hoorele kadi tawi Allah tabaraka wa taala o lannino hoddirde lawonde ko waɓutuji 5 wonata kono o iwtiri to ko iwtiri toon naafi yangugol en o naafi hulɗingol en ko fiyo baraji ɗum ɗum ɗin luttu fiyo baraji ɗum ɗum ɗin tabutu e intervention annabi Musa alayhi salatu wassalam o jokki ɗon ne laaɗo yiltiti ɗuyta ha heddi waɓutuji 5 jonno ɓaane laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam parlama ɗiɗo waɓutuji 5 ɓe jippi ɓe ari ha Palestine baytul maqdis eɗen andi defte ɗen no wiine laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam imamil mursalin wono ka fuɗɗode lasdari ɓe wiye ɗum ko imamil mursalin mana ko annabajo ne laaɓe jon noon ne laaɗo gooto kanko ne laaɗo wuuri daali mum ko honno o wawata wonirde imamu nelaaɓe haray ko gotel piiji ɗiɗi
ko goo Allah waɗi alhaali goo no o julniri ɓe ko aduna ga ma awa ɓayle laahara juuletake sakko wona hara ko si ɓe tumbodiroyi laahara toon kanko ne laaɗo o julnaɓe ɓe wuuridaali ga ɓe yiidaali ga juuletake laahar kaɓe fof ɓe yiidata ɗum ɓe tumbodira kono no wiirinte joni imamil mursalin jomiraɓe gande ɓen wi hande kadi ɓayne laaɗo Allah sallallahu alih w sallam jippike ha Palestine ɗon baytil maqdisi ɗon Allah tabaraka wa taala immintini ruhuji nelaaɓe ɓen fof 310 ɓayɗen andi ko 13 woni en total joni noon si goto wiyare ko 310 heddoto ɓeɗo ari saffini noon ɓaawa nelaaɗo Allah sallallahu alih w sallam nelaaɗo Allah julniɓe noon nde julde hesere nelaaɗo julniɓe noon joni nde julde maɓɓe nelaaɗo julniɓe noon joni julde luttayde nde tawata julde goo arata ko monta nden ɗon nelaaɗo julniɓe noon joni julde supériére nde woodi wiɓe kadi wonde nelaaɗo julnuɓe ko ale si ƴawi yehi woɓɓe wi o julnuɓe ka retour ɓaawa farlama kono min komi tawtata ko wonde o julnuɓe ka retour par ce que a hari julde farlaka taw ko o julnaɓe ɗin ko ɗum watta simi tawtay wi'uɓe ɓen ka retour o julnuɓe ko ɗum wi'imo imamil mursalin ko ɗum waɗi si annabi Isa alayhi salatu wassalam si woni o jippoyke ka leydi o jippoyto eɗi andi ɗum no jeeya e mandeji dargal si woni o jippoyke o jaɓoyta julnude en si a feƴƴini annabi Isa ka gangunal yo julno o jaɓata ko ɓaawo moftene laaɗo Muhammadun sallallahu alih w sallam woni ko juulata par ce que noon nde julde farlande ɗo hande kadi muntiden danaɗal julɗe feƴƴinoɗe ɗe jonno en andi jaka nde julde ko mawnude ɓay nde ɗo Allah tabaraka wa taala déplace nelaaɗo nabi mo haaka kam e kadi holli en nde julde ko mawnude nokku en yiyaali qissa hay ñolɗo hay mo sella wonde manna ɓeya nelaaɓe hedditiiɓe fof arno hooridi e nelaaɗo ma ɓeya nelaaɓe hedditiiɓe fof arno hajjidi e nelaaɗo ma ɓeya nelaaɓe hedditiiɓe fof arno ittide e makko zakka ko ɓe ari nelaaɓe julluɓe ko par ce que ko ngal dewal ɗum ɓuri wonde supérieur ɓuri wonde mawnuɗum e dewe hedditiiɓe ɗum ɗo fof ɓe mana ko garan yaagal julde nden wonɗen addude moko bayagal julde nden e valeur julde nden andingol ma ko goonga hadise ne laaɗon sinde moƴƴirima marsanima sinde bonirima haray aborrama ɗum woni nde ɗo julde joni noon nde ɗo julde ɓaawo nde farlama hande kadi ɗoytama ha heddike wakkatuji 5 kono baraji wakkatuji 50 on no woni mentene ɓen andi no qissaji ɗin addirani e hadiseje ɗen no addirani haray a juulay wakkatuji 5 sa juuli ɗiɗo wakkatuji 5 a yoɓete wakkatuji joddi wakkatuji 50 mana wakkatu goto kala sa juulima no juulirte a ƴettay baraji joddiji julɗe 10 kanje julɗe ɗen 5 en total ƴetta baraji julɗe 50 oyi ka suumaye kadi farlirakano a hooray suumaye goto lewru ndun yoɓeɗa lebbi 50 ɗum ala toon ko wona noon kaaji ɗum ɗo fof ko hollugol en wonde de julɗo on hay ɗum ka pulaar men o innitirama nde o wiyama julɗo on ɓay o juulay juulowo on holli nde ɗo yo teddinde nde ɗo yo hittin fimayre nde ɗo yo mawninde nde ɗo wota o miltinode si tawi ɗum feƴƴi ko holli toujours janɗugol nde ɗo julde mawnugol nde ɗo julde ko ɗo sahabajo witeɗo Kaab Rabi ibn Kaab ɓen andi ko jeeyaɗo e kurkado nelaaɗo kurkaniɗo nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nelaaɗo hiɓe marno ngikku yo yimɓe ɓen artoroɓe du'a ɓe torano on tigi Allah e faaliji makko ɗi ɗuuɗi juumiraɓe gande sikkay ɓe ɗum ko bidi'a wona bidi'a sindo tanƴini ko aaden fewɗo mi liti fi hunde nden ha mi heɓali mami faalama nde hunde mami huli nde ɗo hunde no selli kam yaha kama e toroma waɗanan du'a toranolan Allah yomi heɓi hunde kaari miɗo toranade hoore an goy namiron ko toranade hoore an kono eɗen andi si tawi woni setti setto ngon fokkiti lannude soppuru ma ndu lannali ma hay fakkere nde lannali sakko watta sornuru ndu kono ɗum wiyete sornuru taw andi ko soppugol coppun seeɗa watta
ko pakke on ko ɗum wiyete surluru jonno a ɗaɓɓay ballal a ɗaɓɓay kile fiwota falkere nden walto e coppum kun takkuɗa ɗum par ce que iɗa anndi fakkere nden tun nden ɗon tun si nde maintenama nde remama coppum takka kum kun wattaka haray no hulɓini wota ñamete lelluy par ce que hiɗa anndi rowani ko kara hañi yonirno e hoorele joni ñamoɓe ɓeydi tike ayi joni noon ɗum haray hino selli nde ibnu adama on yaata ka julɗo ɗimmojo makko on wiya toromo du'a waɗanan du'a fiyomi heɓu hunde kaari waɗanan du'a fiyomi daɗu hunde kaari ay ɗum ko say un shahidum nelaɗo allah sallah sallam sahabaɓen aray no ɗaɓɓiraɓe bal dendanangal e ƴetto e ñande goo mawdu hara ko fi du'a o ha hara ko fi du'a ɗum spécial sahabajo ɓurɗo jawdi on e heɗitiɓe sahabajo ɓurɗo gandal on e heɗitiɓe sahabajo ɓurɗo wawde hunjagol hadis on wonɗo majorité e hoore hedditiɓe sahabajo ɓurɗo heɓugol gurdan juutuɗan e jurriya ɗuɗuɗo foori sisi ɓeɗo fof maɓɓe ko sabi mbini ko du'a o nelaɗo allah kadi jonno nelaɗo hino jikkinori ya artoroɗa ɓe du'a ɓe waɗane sa waɗali kamɓe ɓe noddata ɓeyna an atorota ko lan du'a mi du'anoma jonno ɓe posani ɗum oɗo kurkadu maɓɓe rabi ibn kaab e rabi ibn kaab wi joni e mi ndaaray komi yewtatama kon toranoɗa lan allah yehi woni e nder balɗe nelaɗo landitimo kadi o yimɗo daarde yehi woni e nder balɗe nelaɗo landitimo kadi hiɓe jokkimo tun on sumati o innoyi nelaɗo min komi torima ya toranolan allah par ce que o miijiti taw o analyse o tawi o jomba fewdo ɗon ko selbate en kanko kaabu rabi ibn kaab o mara moyen d' abord fe ƴiwede o ala moyen ɓa ko haɗuno o jomba na angal kelle fe o ni no hellifaɗo neeɗi ko manquede moyen woni ko haɗi o jomba o wi mi miiji yomi toro allah yomi toro nelaɗo yo toranolan ɓeygu min heesi mi heeɓi ɓeygu haray mi heɓi ko sakkolam e dina an tan janngo go lerne faala juule go lerne faala o yirtoyni joni ko raɓɓiɗi ko yomi toro nelaɗo yo toranol allah mi heeɓi jawdi jawdi e keera fof naati o yirti o miijiti o he somi torki joni jawdi heeɓiki hawnaaki mi sakkola e nder dewal ngal ko won ɗum mi toroto ko raɓɓiɗi kon o fottani o yehi o tori nelaɗo o tabintini o yehi o tori nelaɗo torano mo allah yoɓe won huɗidoyoɓe ka aljanna nelaɗo maaki ko awa gayra dalik torolal goɗɗum ngo hara wona ɗum ɗon par ce que innetake ɗum ɗon ko impossible kono no ɓatti wonugol ɗon awa gayra dalik torolal goɗɗum ngo ɓe landimo taw ene man dallaka ala haala kongo tindinma ɗum ko goɗɗo tindinmano o nelaɗo mi wondiri allah tabaraka wa taala nelɗo man ko min jooɗi miijiti ƴetti ɗum ɗon ɓe maaki awa gayra dalik yaw miijitoɗa toroɗa lal goɗɗum warana ɗum o wi enele daka nan tigi tigi on ko ɗum ɗon joni noon ndaren ɗo mawnugol nde ɗo julde valeur nde ɗo julde ko honɗum nelaɗo allah sallah sallam tindinimo yo o waɗu si o waɗi ɗum ɗon ɓe ƴettanalimo dey garante ɓe huɗidoyay kono awa ɓe baɗodiroyay ɓe maaki mon a inni ala sawm walliran korka boyi naɗum ɓe maaki a inni ala silati rahim walliran jokkugol enɗan wona ɗum ko raɓɓiɗi kon ɓe maaki a inni ala kasrati sujud awa hino maye si tawi en hoɗiday hoɗugol an e goɗɗo ɗum wona hunde tama kalare haray hino domaine mo wakkiloto ɗan a wakkiloto e dewe ɗen fop wona ɗum ɗo ma ɗum ɗo kono a inni ala kasrati sujud ɗuɗɗinanan walliran julde boyi montan molanaɗo haɗa so tawi woni en yeehi ka dargal julde ma nden piitirama wonay fello wonay tulde simi waway waɗandema argument simi wawete wallitade awa haray ko hoori ɗum ɗon jakay andi nde ɗo julde ko jeeya ɗum e ko ɓurata nadude goɗɗo ko aljanna jakay andi nde ɗo julde ko jeeya ɗum e ko ɓurata townude goɗɗo ka nder aljanna saabu nelaɗo allah sallah sallam ko kanko ɓuroy taw fof towde ko aljannaji hewra nelaɓe ɓeyditiɓɓen fof annaba ɓeyditiɓɓen fof nafere makko wiyete yimɓe moƴƴuɓe ma ko wiyete jeeyaɓe e mofte maɓɓe ɗen kamɓe nelaɗo allah sallah sallam ko jeeyaɗo ɓurowo tuwde ɗum ɗum fof bal ko wonoyo ka ley arshi allah ko kanko e ɗum ɗo woni ko hikkodiroyta ɗo wiyete jannatul firdaus andi jannatul firdaus mo mari appartement ji buyi kanko kadi
fono naata buyno naata jannatul firdaus fotata asalan yimɓe no awi losoyde kadi hôtel ivoire ɗo kaari ko wontoon ko hôtel ivoire on kaari kadi ko wontoon ko hôtel ivoire kono hande prix ji ɗi fotata nder toon chambre ji ɗi fotata laɓede e yaajude e jagorgal ñameteji e seergol prix ɓe fof noon ko hôtel ivoire ɓe woni dambugal gootal ko sécurité goto ɓe jogii kono ɓe fotata ñamete e weeli foti toon ɓe fotata towrugol toon mbiya suudu ndu yimɓe no ɓuri juutude dow sikki o ala hoɗoyowo dow tow hay lutti tun courant ko ƴawnatama kon jaaha e o hoɗoyowo koye cuhoy huuɗo ko yiwɗe ley ma ɗi e cuuɗi taarinaɗi ndum ɓurdu towɗe ɗon sikki ala ɓe manata prix goto donc noon wiyete jannatul firdaus jannatul firdaus ko appartement wonɗo on ka ley arche Allah tabaraka wa taala ko on ɗon ɓuri hewre ɗi yahillitiiji jon noon ngal ɗo leggal wiyetengal sidratal muntaha ko ɗon noon woni ko ngal fuɗi ka ley ɗaɗingal ɗon noon ko ɗon noon canɗi aljannaji ɗi woni ko tubbi iɗen anndi so a yehi ka fulawa ma ka ɓurude ko ɓuri hewde kon ɗum 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 sa ndaari ndiyam ɗan ko woni sortade ko e ley ɗaɗi leggal ma ko e ley hayyen ko hakkude ɗiɗo ɗiɗi ko ɗon woni boowal wo ko ɗon woni boowal ka ndihal kal sortoto ɗon Allah adday tuntil kal ngel iwata o wallina ɗon ma adda legkum ko kum fanndi o ma adda kuɗal wona tawata no pullito ninamani ka sahara mere meƴƴelde ɗo ninamani ɗum ɗatta wonde awa haysi wonani ko ɗon noon hannde kadi ɗi canɗi pullitoto ka ley arche Allah adoro servugol jannatul firdausi poro non ha jannatul mawa en ley kana lista ɗiɗo pisi jonno Rabi ibn Ka'b oɗo sikki o ala en anndi o wono yeyi kawtal jonelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ka aljannaji ɓe wona huɗuduɓe ma ɓe wona ɓattodirɓe kono en anndi ko honɗum ɗo nelaaɗo miijiti tawi e nder dewe ɗen fof ko honɗum o etoto ta ɗum ɗon wonay montan jano tawa wonay sabu yo wallumo kanko nelaaɗo ko waɗira argument o tefanamo o ɓannamo hay ko deyel no so tawi woni min joni wallan ɗo neɗo visa koto to alam wiide a joni no hiɗa mari carte d'identité taw minnama wiya waɗɗo on carte d'identité a photocopie hiɗa jogui passeport a joni photocopie carte d'identité ma e passeport ma o jonnalan tel mi yaha ka ambassade mi wallitoma andija ka hoore ko wallata lan kon fof jaa ko ɗum sababu on e kasi ɗum ɗon ala watagan sude a ko ni nde ɗo julde wayi e nder ko wawatanaɓeɓe goɗɗo kon aljanna ayni ala kafarati sujud a walliran sujudeje buy nani walliran julde buy montan molanaɗo tule si tawi koko wiiɗa koyo maso kaab tabibum kaab hande kadi o yeehi o hippi ɗum ɗon en torki Allah tabaraka taala taw hara Allah okkornomo montan julde ko gasata mo hoɗindinoyde e nelaɗo Allah sa sallam ɓayni anndi ko ɗum woni e décision makko on ko ɗon objectif makko on joni noon ka dina islam kañum hunde personnel re ala kala ko nelaaɗo tindini goɗɗo yo waɗu o heɓay hunde kaari ma ko nelaaɗo tindini goɗɗo yo o waɗu o daɗay hunde kaari haray an kadi a naati ɗon haray an kadi a ƴeeyamano awa enen kadi ɗo e dendanalngal musidɓe e julɓe jentiɓe nan ɗo jaka ɗuɗɗinen juulugol juulen julde boy jemma juulen julde boy ñalorma jaka ko ɗum wonoyta sabu ɓurata townugol goɗɗo ka aljannatul firdausi ala yoni ɗo ko fi ɓuri julde nde jonno e hino nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki inna awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamati min amalihi as-salah fa in sahha faqad aflaha wa faza wa in batala faqad khaba wa khasara wonde julde ko nde aɗa tewere fiyede golle neɗɗo o si tawi woni nde ɗo julde moƴƴi on ɗon o mali o daɗi o kalifi o hisi si woni nde e julde boni o perdi o hayri o naji o luttiri ɗi kala kalima mo wawɗa addude hollowo on ɗon o lutti o perdi addumo haray o woni ɗum yo noon a taskoto so hadi senelaɗo hino wayi wati inni si nde julde moƴƴi kañum ɓe maaki haray faqad afla hay si korka boni hay si hajju boni hay si zakka boni hay si umra boni hay si haɓugol jihaade ndin boni hay si jokkere en ɗan on boni in sahha faqad afla tum si nden ɗo moƴƴi lanni hi ko ɗum réponse o
ko sabu noon honɗum naadi ɓe wiigol ɗum ko sabu anndugol dewe hedditiiɗe ɗen moƴƴata julde nden moƴƴata kala neɗɗo on ka o wakkili julde makko nden moƴƴi o ɗe julɗe ɗe fof ko ɗon agarti ɗen ɗon kadi moƴƴi masalan wano ka zakka flagrant Allah tabaraka wa taala no holli si a juuli a ittaali zakka ko meere sa itti zakka a juulaali ko meere himo tottindi ɗiɗi kanji ɗiɗi ɗiɗiiji tati no ari ka nder alqur'ana ɗum ɗon hino tawa e mo Allah daali wa aqimu sala wa atu zakka ñiiɓe julde itton zakka warka umarrakina juuli ɗon e juuloɓe jaka si a juuli tum a ittaali zakka on julde nden nde sellata ay ko ɗum waɗi si ɓe yinni fa in sahha si nde selli par ce que sarti sellugol mayre on ko be zakka on sella huwa min shuruti sala na jeeya ɗum e sartieji ɗi selldina yiɗi julde ni ko jeeya ɗum e sartieji anndanɗa hoorema holloyay ɗi julde nden selloyi ñande gal ngal surutu salaji ɗin ka aduna ga ɗen anndi kon ɗa e sigibal gibla satrul awra non waɗu hul waɓt sellugol zakka on ɗum ɗon naatata surutuji toon kono to si julde ma nden selloyay si julde ma nde ƴettete la budda tawa zakka on kadi si tawi Allah arskonoma jawdi montan ko zakka gasete ittirede si julde nde ƴettete la budda tawa zakka on kadi no itti hammoji par ce que o inni wa aqimu sola wa atu zakka julde nden e zakka on ko o woli kon tawi himo joltidiri ɗi kanji ɗiɗi son tefi ka qur'an on ɗaɓɓite on tawa no ɓuri ɗuɗde ka woli ɗon julde nden sempu on tawa no ɓuri ɗuɗude ka o woli ɗon fi zakka on sempu ko kanji ɗiɗi ɗi hawtodira ɗon ko ɗum ɗon ɓuri ɗuɗude kadi woni ɗum mufrado nguutu ay ko be zakka on sella ay ko be juula no hana juulirede noon itta zakka no hana ittirede noon ko ɗum watta si wawa e marsude donc ɗum ɗo fof no holli valeur nde ɗo julde ɗum ɗon si tawi woni feƴƴi e Allah tabaraka wa taala wi ka alqur'ana o wi heen o yi o bokko bakka aduna o yi o soñdiaji aduna hiɗon anndi ko hulɗum waawaton wallitorde qualifi on hiɗon anndi ko hulɗum ɗaɓɓoton ɓannon takko mon ɓuttinon hiɗon anndi ko hulɗum ɓannoton takko mon daɗon fowtoɗon e probléme ji aduna pour ɗum fowtorde wastainu bisabri wassalah o wi wallitore e bokko bakkaji aduna ɗi wallitore e soñdiaji e jarrabiyeji aduna on e o honko hankkade aduna muñal premiére position muñal kono ade muñi sa woni ade muñiɗo awna yaaden fowtiɗo awna yaaden ɓuttinɗo wassola e nde julde he ahi yo taw a nanayi woɓɓe goo no inna min simi monike sin seytiri komi fiimu cigarette hen sin fiima cigarette mon e an o wata wiide na ɗum alqur'ana wima ya wallitol sa ƴi tantereji woɓɓe goo kadi mi nani no inna min simi monike komi yom ndaara film jooɗo toon ko ɗum wawatala wadde an lees woɓɓe goo inna min simi monike komi looto woɓɓe goo inna min simi seytini simi heeɓi ko mettila hey komi yahmi waalo mi ɗano tranquille en tant que mi ɗanaki iwata na ɗum ɗo fof woni solution sabuna hiɗa wawa wadde gotelle ɗiɗo ɗum iwa kono ɓawo gaynugol ma waɗugol ɗum ɗo nambara ɓurɗo mo waɗɗa on wo heɓuɗoma on ha waɗɗa ɗum ɓuri on ɗon ara présente o alqur'ana ko tindini neɗɗo on fi ko wawatamo dandude o bokko bakkariji anna ɗo ko wastainu bi sabri wassala wallitore koni yo ndeɗo ngal ɗo muñal e ndeɗo julde wallitore ngal ɗo muñal e ndeɗo julde julɗo on dey wona yo accir julde nden ɓaaw abadan si tawi ɗum feƴƴi seede fahin hadise nelaɗo allah sallah sallam en firali mo tan kaɓe maaki ɗon mbi mana ko ɓeydugol hollugol en o hadise no selli ɓeydugol hollugol en grand yagal nelaɗo ngal patron yagal nelaɗo ngal gandal ko nelaɗo allah sallah sallam heeɓi kon kaɓe maaki ɗon inna awwalu ma yuhasabu bihi l abd ande ɗe ko adete ndaarede ko adete vérifiéde e golle neɗɗo o yowmal qiyamata ñande dargal a sola ko nde jum fa in sahhati nde selli faqad aflaray oɗo mali wa faga o daɗi wa in batola si nde boni si nde e jiiɗike si nde e marsani faqad haaba gomɗi o perdi wa hasara o hayri
seede ɗum ɗaɓɓiten aya alqur'ana wawowo en jolkande ɗum wallahi way hadisa ne laaɗa ngogo ngoy na wasi hara jooɗi ɓe ren ka studio ɗo ma auditeur ɓe on ɓe lan jentade no woodi sikkitiɗo si nelaɗo ma bisko konka kono annabi ibrahima hoolino allah hino wawi immintinde makko kono o yiltoyi rabbi arini kayfa tuhil mawta allah miɗo faala ya holla allah ibrahima ko gerɗuɗen ɗo ko ɗen ƴerɗen fof jakka awalam tu'min hani jaa gomɗinalo wi bala wallahi ndo gonɗin e a kon ɗum noon naaduma e landagol ɗo walakin li tatmainna qalbi ko fiyo ɓernde anden ɓeydu deeƴuden ɓeydu wonde sir e hoore kam woni kon a ko ɗum min kadi min wiide mi ɗaɓɓitirana en ɗo aya ala e moɗon mo wona fiére hooliɗo oɗo hadis allah nelaɗo allah sa sallam allah tabaraka wa taala wi ka alqur'ana inna salata tanha anil fahshai wal munkar seede si julde moƴƴi ɗiya moƴƴay ko par ce que julde nden ko nde gardi koor seede nde julde fa in sahha haray ɗuma fof kadi sahha haray sahibuhu aflaha wa faza seede mum on ko par ce que mo juulinde ha nde selli tanha nde daroto nde dankataranno nde haɓɓito nde daro yeeso joom mayre leer kaw fokkiti mimde biniri beere nden leera nde tappa junngo makko ngol noon ɓeere tawde leer kaw fokkiti noddude debbo jana noon nde ara nde daro yeeso makko tan ha ni fahshay wal munkar ɓi mana fahshay on ko ɗum ɗon woni bakkatuji jani ɗin munkar on ko ɗum ɗon bakkatuji foy fof si tawi julde nden nde selli hara julde nden nde haɗete ɗin ɗon piɗi fof si tawi ka wonɗa ɗo hiɗe juulude kono arum ko accude ñoore ɓayna aya alqur'ana woni fenade ɓayle ñoore je na wasi jeyaka ka fahshay ma ka munkar pellet hara juulaki yiɗo juulude miɗo juulude kono min mi ronko accutude cigarette mi rewi laawi ɗin fof muɗum mi ronko sikke o ala juulaaki ɓa aya alqur'ana wona ka fenade par ce que cigarette no jeyaka fahshay no jeyaka munkar haray no nde haɗino mayɗum neɗi yaaka min mi ronku wawude accude waare mi ronku ɓay pelletele fembugol waare nde hino jeyaka fahshay ma ka munkar si tawiɗa juulude yilto vérifié a juulaaki ko cheikhujo wowluno yewtere nde ma koye livre yewtuno deftere nde sen vérifié en tawi o no julde yiltoɗen vérifié a waccite nde yewtere no selli e wawi vérifié ɗum goy kadi en wata wiide honno wiyete kala juuluɗo tawi honno wiyete o accali ko boni kom ma o wakkilaki o waɗi ko moƴƴi kom e haray yo vérifié moƴƴa par ce que ko allah tabaraka wa taala daaɗi ala ko vérifié ɗon si tawi noon joni noon musidɓe an julɓe o yi julde nden nde ari o yi ko nden immitira ɗon ko yimɓe wiide musidɓe an julɓe ko njelo e julɓe jooɗiɓe ka saare ɗo hiɓe juulude ɓe ñaamay ko kafa hiɓe juulude ɓe lorray musidɗo maɓɓe julɗo hiɓe juulude ɓe mbootay musidɗo maɓɓe julɗo hiɓe juulude ɓe bonnay inde makko ɓe ƴawra ɓe jippora hiɓe juulude ɓe yaray hiɓe juulude ɓe wujjay hiɓe juulude ɓe fenay hiɓe juulude ɓe zinay njelo ɗum no ɗuuɗi wala awa ɓeeɗo sikke wo alaa ɓe juulaali sikke wo alaa ɓe juulaali par ce que allah wi'i ka alqur'ana inna sola julde nden nden si tawi ko nden farli nden si tawi ko nde nelaaɗo allah sallah sallam holli on nde mo juuli nden ɗon ɗum ko forcément tan haa nde haɗayno nde jaɓata nde jeejata on tigi nde yandata on tigi nde premetata on tigi nde sakkotomo nde haɗaymo nde jogitotomo anil fahsha'i fof wal munkari fof si tawi ko hadise ni kadi yiltoɗe wirete stage ndaaren silsila o hadis wata on nde ɓe yaroɓe ɓeere fo araɓe ala julde ha moƴƴa yiltoɗe ndarten o silsila o hadis mo selli ka sella deftere honde o woni ko hombo e hombo ni raawi o hadis wa an hombo koye hombo o hadis ƴetta yiltoɗen defenno kono na ɗum ɗon fof désolé na qaala cheikh wona qaala rasulullah bal qaala l patron
ngalal khaliq allahu tabaraka wa taala nde ɗo julde nde haɗay en yon noon ɗo ko waade fin kala emen annduɗo no woodi piihum bonkun kum o jokki o accaali no woodi hunde moƴƴere nde o haani waɗude haani himo weltindi pellet o heeɓi doole mayre siko jawdi yankore o heeɓi jawdi mayre o waɗaani yo yilto vérifié julde nde mo julde kono alaa juul ko suwa ko gotel piiji ɗiɗi o alaa juulude ma a wande alaa juulaade so naa ɗum aya alquran a wata wonde fenande haa ndi taggee ndi ɓaare haa kadi ɓaawo ndi taggaama ndi ɓaaraama feƴƴii fof waawata on alqur'ana piiji ko déclare kon fof contraire yi'aaka taw waali haali oɗa e walidu bonil mukhira o heɓi teddungal e nder makkatul mukarram haa njani ko ɓuray suwino kon ka alquran toon ɗo ɓuri sikkude tun kaka suratu hellawno zuhruf hellawno suratu zuhruf ko hella ɗon ma wontiringol dow seeɗa ma wontiringol seeɗa ka wi ɗon lawla nuzzila hada alqur'an hanno nde alqur'anare jippine ala rajulin e hoore gorko gon min qaryatay e caeɗen ɗiɗi on aya on anditimo ka jentiɓe lamɓe wuɓe ka nderes bi o gawo ɓe hetti aya on ɓe yiimo min objectif a on timmi ɓe andi e suratolongo hakki ko haalidu buni e walidu bunil mahir ko mari teddungal tawi ko ɓe ɗumanimo propose no e ko ɓe wi ɗo hanno nde alqur'ana si allah no faalano yimɓe ɓe jaɓude hanno o jippinante hoore caeɗen ɗiɗi tawi ko ɓe faandi ko makka e taif tawi on rajulayni ɓen worɓe ɗiɗo tedduɓe si tawi komo makka on aw hara ko hoore walidu bunil muhiya hanno alqur'ana jipporno hakki ko teddungal makko kono alqur'ana dari ɓurfi programme ji o gundoji o tawi ko wawi suusude wolugol ɗum ko alqur'ana hoolaaka ɓay qur'an wowli tefa yega ha tawa kono woni alqur'ana inni o yi walidu bunil muhiya o ko laa to te iwata ɗofto kulla hallaafi kala heewuɗo huɗagol mannaayi kulla hallaafin mahiini wota ɗofto on non haa ka ayeje ɗen hatti ɗon yaw he alqur'ana pourfoye goɗɗum goto ko hay gooto suusata miijaade kawre leydi ɗo wiide sa ba'da dalika zamini ɓaaw ɗum fogoy ko ɓiɗɗo ŋiñaaɗo bam makko wi'aɗo ko bam makko rekoni sampo walidu bunil mughira o tawi ɗi piiji ɗi alqur'ana wi ɗin e makko fo o huɗoto fenande ko o hoyɗo ko o zinowo ko o wudduɗo ko o haɗowo moƴƴere ko o manna'in ko o mannanin kadi bi maana ko o waddidiro o jooɗi kanko tum o science o miijiti ha o tawi ɗiɗo fof effectivement ko gonga o tawi qur'an nde wowlata fenande awa si nde dari ke wi'i ko fat taɗiɗa fof woni gonga ɗo himo huti nde no metta mo himo añi nde kono himo wowli nde ko ewlande biro makko nene qur'an woliri ni e hoore am Muhammadu no ila fuɗɗi wolde ko wolta kam fof no mettalan kon fof ko gonga ko wi so wi kaari ma e janngo ma e janngo so wi kaari perde janngo ko non ɗo woni woniɗo woni mo xiira subu ko wowla won ngal teddungal ngal marɗa ɗo goɗɗo no wawma handindinde ko a fattujo neɗo ngal teddungal ko mari ɗo o he nene o he nene alqur'ana wowlata fenande laaɓana sorti ka ko makko kam ha ɗum soppe luware wi aray tigi tigi on ɓay ko gonga wi wo lamɗaɓe ma en seeni no voyage ɓe neboyi toon mbaɓe neboyi toon mi ɓitti ɓawa maɓɓe ɗo ha hawami fallodiri e sukaye aynowo dammi ka seeɗa saare to tigi tigi on ɓay komi wol gonga on ha heɓaɗa e nder ɗum voilà an en heɗaɗi ndi ɓuran ko walta kon ko gonga alqur'ana wata humputude sifa ɗin ɗon piiji fof alqur'ana wata hullutu humputude sifa ɗin ɗon piiji fof sen arti ka qissa bi mana ko qissaji ngalɗinɗi ɗin tawɗi ɗin fewɗo kadi wowla ɗon ko jaɓayta ɗi hoolade fewɗo ɗo woko sifa aboubacry en
e ko nantata ɗum sina ɗum a weyi awa mi analyse taw seeɗa wono ko aba laabi ɗo mi nelaɗo Allah sala sallam nodduno famille muɗum o fof awa honno wiyete waajiɓe aba laabi kon ɗo wino alihada ba hawtana ko fi kelti hel ɗo noddirɗa men tabballaka waɗi min tuɗene fof halqike Allah halqima o wolidimi ɗon e ɗon hewtitoyaka ka suudu Allah tabaraka wa taala jippini alqur'ana wonde tabbat yada abi lahabin wa tab et puis ma ahuna kadi anhu maalu o jeeyaɗo e ɓurnoɗo wonde risal e nder ko ɗum woni e wiyete e nder Quraysh e nder Makka alqur'ana jippini ɗum hewtugol maɓɓe ɓe tawi juuɗe abalaɓe ɗen ɓe halkil ko ɗon e ɗon wonano ha weetama ha ñalla ko ɗon e ɗon kadi yoni ko ɗon e ɗon kadi jawdi makko ni fof muɗum perdi halki luttiri noon kadi ne falma alqur'ana wi kadi ko naɗo yiite luttaw yimɓe ɓe wiyaɗon noon min darasi ko gonga o ɗo ɓurtanɗiɗo silma ɗum ki silmude donc ko raɓɓiɗi kon inna awwalu ma yuhasabu bihi l abdu yawma alqiyamati min amalihi as-salat fa in sahha faqad aflaha wa faza wa in batala faqad khaba wa khasara musidɓe julɓe juule selline mawdu on o siwagati par ce que si tawi nde julde nde wonay sahha en yahay deta en ka longal seeɗa arten deta en ka salligi seeɗa arten deta en ka julde seeɗa kono noon ɓaaɗiɗo piiji fof wawi wonde gonga musidɓe julɓe ko teddungal me en kala ella hunkum annduɗa hiɗa wadde accali kum aya alqur'ana ko gonga anndu a juulani taw yimɓe joola aqulu qawli hada astahfirullah li wa lakum astaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim haray mi jonnay contact ji seeɗa on yaafoto haray numéro téléphone ji awa assalamu aleykum wa rahmatullah. Deuxième partie de cette émission Nouroul Islam tous les vendredis 20h 22h bien sûr. Aray en salmine tum fañitin kadi nenigaɓe babiraɓe toute la communauté guinéenne sans exception andistiɓe ɗum no ɓe faami noon gila ka début de cette émission maɓɓe Nouroul Islam jumaji ɗen pour 20h 22h en arti ka deuxième partie o émission meɗen fañitin wertano ɗen kamɓe oustad meɗen ɗen ɓe maɓe oustad Abdoulaye Kala musidɓe meɗen de Mamoud iwruɓe ɗo ha laggine ka meɗen bien sûr hewti hannde ka 100.1 e o émission meɗen Nouroul Islam wertano ɗen kadi atude so jooɗi men no heɗade partenaire abidjan ɗo wertanoen kadi oustad ɗen seeniɓe ɗo ɓen fof no ɓe faami noon kadi haray ɗe wonde kamɓe monsieur Diaw ñaaɗi e kamɓe oustad Yagoul Ba e no ɓe faami noon kadi kamɓe oustad Abdoulaye Kala Mamoun e kamɓe oustad Mouhamadou Khali ɓeɗo koɓe tini Madina e surtout ɗen woni kadi kamɓe oustad Ceerno Sadou musidɓe meɗen ɓe Mamoun e oustad ɗen woni kadi e Ceerno Ahmadou musidɓe meɗen kadi ɓe Maliyemɓe ɗen e oustad Souleymane Ngueria ɓeɗen woni kadi oustad Abdourahmane Mamoun surtout kadi en wonde oustad Balde Mamadou Wuri musidɓe meɗen kadi ɓe koyi ko nisi woni haray hewtine ɗo micro kamɓe Ceerno Ahmadou bien sûr ɓe ɓeytanani ɗum kadi seeɗa concernant fi o mawdu monnaɗo oustad en waɗande oustad. alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalam ala ashrafil mursalin Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamu alayhi musidɓe julɓe e yetti Allah subhanahu wa taala e juurenenaɗo weere Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haray e weltani ko oustad nde yewtere nde ɓe waɗi ɗo wanno yewtere nde ɓe wande haray ɓe yeetiten ko ɗum ɗo neɗɗo on accete hattudede ñande yawmal qiyama ɗum ɗon tawi ko ɗum ɗo on tigi accete hattudede haray mo foti wattande yiɗi e nde ɗo julde ko ɓurno ko sago men no waɗa ɗum ɗo ko yaa koye heer ɗiɗi ɗum e kono wawi haray leeron koko happa tigi tigi haray o weltani keɓe yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴuɓe jotti enen kadi yo Allah waɗɓe nani cag assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullah fañitin hettine ɗon kadi micro on kamɓe oustad Mouhamadou Khali fañitinɓe ɓeytanaen kadi fañitin ɓay haray ɓeytama fañitin no moƴƴi oustad haray min watti micro on e sortema oustad salamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. nam bisimilla. Waleykum salam wa rahmatullah ko noti woni haray fañitin ɗo en arde ɗen mari ɗo communiqué ji feƴƴeji ɗo en arde mari ɗe mari kadi certains question ji seeɗaji ɗi oustad Yagoul Ba fewtita oustad men ɓen kono fañitinmi mi fewtay kamɓe oustad Abdoulaye Kala musidɓe meɗen Mamoun seyniɓe hannde ka nder studio ɗo fi o émission meɗen Nouroul Islam hewtine me ɗo micro fañitin ka deuxiéme partie haray min ko aliyadi kum ko weltana ko ɗon comme no oustad makir noon mais min falde ɗum kadi fañiti ko honno yontere am ɓeytana min kadi seeɗa concernant fi o émission meɗen Nouroul Islam e o radio no tawɗo men ni en tout cas message o mo waw toon en tout cas lancude envers la communauté guinéen e fi o émission meɗen sal alhamdulillah rabbil alamin haray komi wawata lancude e dendanangal communauté guinéen ko concernant oɗo radio
ko weltanagol musidɓe meɗen puusuɓe ɓen haa ɓe waawi ƴettugol konngol ka radio ɗo ko weltanagol ɓen finance ɓen tambitoɓen ko ɗum woni awwal chey ɗin mum ɗum yetta Allah tabaraka wa ta'ala tammel ngel kala leer ɓay en anndi ko e ndeer yontere nden si woni o leer ɗo hewti ko sembinta ɗum ɗo ko mawninta ɗum ɗo o ɓe accita kala ko ɓe jokki ɓe uddita radio maɓɓe so nara ko waktu farilla fewndi ma dar so concerne ɗo fewndi ala kulli han tawi ɗum wona hunde ma ala buddare ɓe accita ɓe uddita radio ji maɓɓe ɗin ɓe jento ɗum ɗo si ɓe heeɓi ko landete ɓay ko haala maɓɓe ɓe lando andugol directeur de radio on fi o émission no hitti moƴƴa himo mari auditeur ɓe buy ɗum no wawa puusudemo e ɓeyditugol leerji ɗin ma e ɓeyditugol jour ji ɗin au lieu de nde wotere une semaine himo wawa okkoyde ñallal goo kadi wona 2 jours dans semaine bon ma si tawi ko 2 heures de temps ma o watta 3 heures de temps donc e littugol kadi wakkilo fi ɗum ɗo heeɓike ɓe eto kadi ɓe wakkilo nokkugoo kadi heeɓo watta e hoore ɗum ɗo kadi no ɗuuɗi woray ko no moƴƴiri si tawi komi adresse to e ɓen ɗon hara kadi koko yowiti e fi o SPO ɗo haray ko ɗum ɗon mari komi hollata ɓe inchallah fayintimi sagare mi resudike message on c'est clair enen fayintimen falde tun tigi tigi ko musidɓe meɗen ɓe mamum haray ko mamum ɓurɗo mbasade ka ko Konakiri tayibo min haray komi ñiiɓi ila mi yalti ko Konakiri kala kam yeehi mi ari ko Konakiri mi artata ko ɗo woni saison ɗum ko cimenterie Baylo Baya secteur 3 haray ko ɗo woni ko jooɗi ko ɗo woni komi ñiiɓi nam simin fami haray ko e ngal ɗo goo woni ko waɗɗon Abidjan ɗo ka hari on ari ga on sendide kadi ko goo anni e nder territoire Côte d'Ivoire fo cippagol ɗo koye dimanche le 5 avril ndu lewru ndu wonɗen ɗo e 18h25 woni komi jeppi ɗo ko goo anni argol e ndiɗo leydi nam mbi hewtuɗon ɗo fonno kadi ɗo moƴo ɓerden enen yani communauté guiné on no ɓuri tañinade mbi hewtuɗon kadi haɗa waɗi yewtereji nokkeɗi buy e nder Abidjan ɗo yewtere yani ko yowiti affaire d'islam ko wayi sowno ko hono yiɗo moƴo ɓerden enen ressortisamɓe guiné men awwalu cheyin miɗo yiiri en go'o etagol fotta etagol yiɗidira etagol muñodira si woni en fottay ko be muñoɗa lorraji an ɗi ma ɗum e wata fottude dara nafareji an ɗi ɗum ɗon premier toɓɓere ko tuusilan ko jouyi e moƴƴa ko fotten foolen lurde lorroɗen aray noon ɗin ɗum ɗiɗi ɓay ko be goɗɗum suɓe ko be goɗɗum ƴette haray mi suɓanike ekin fottu foole on ɗum ko go'o ɗimmitel mungel haray mi wasiyoto communauté Guinée wonɓe ɗo ɓe wakkilagol golla moƴƴa heɓa mbuuɗi waɗa biyeji jani waɗa investa waɗa station ji darna cooɗi laggine gawo laggine kamen to wo Côte d'Ivoire gawo bere ko heeɓi kon si tawi heeɓi brepette lansato natta ka ƴiwi toon toon tigi ko wayni miɗo arde ɗaɓɓere ko gawili wo ko ɗaɓɓere o ari o natta to si yoni noon ko sende o waɗa ɗo kadi ko leydi giɗori men ko leydi jaatigiri men ko leydi kawtari men ko woni ɗo wo fayda harayno wayi o ko woni to kono ko fayda mi wi o mi wiyala harayno wayi o ko woni to nanga ngil ɗon loota ngil ɗon ko ɓuri ɗum hewde kon ngil polkitorto on tigi ngil ukkito nder to haray ko ɗum woni komi wasiyoto jama wakkilagol ɗaɓɓa moƴƴa hara na ɗaɓɓugol fi ko ñaama ɗum ɗaɓɓa ko ñaama e ko luttata andi tan nawnare no arde nayewu no arde mayugol acca ɓikkoye mum no arde e ko nanditade goto kala wakkilo heɓa ko ɗum haray komi wasiyoto joni fayti dernier question on haray ɓay ko e ngal ɗo won ɗon ko seeñiɗon ɗo min fasde tumande haray mission mo on jigima ko ha Côte d'Ivoire ɗo ka haray tigi tigi ɗon programme kadi fi feƴƴugol yesso tigi tigi kadi ko ɗum woni hoore mission mo on argol mon Côte d'Ivoire ɗo pour l'arde men ɗo hoore mission an on argol ɗo ko argol développa diina islam an bere komi wawi kon fi yo yiyoye ka dossier ji en ñande dargal min kadi mi arno mi waɗi ɗo dawa min kadi mi arno mi findini diina islam min kadi mi arno mi ettifino diina islam ɓantora ɗum woni premier position argol angol ara yaadum ɗum wona Côte d'Ivoire tum ko Côte d'Ivoire e Libéria summa mbaɗa dalika hewtita noon ka meɗen lagine eɓɓore nden ko Côte d'Ivoire 10 jours Liberia 25 jours e 15 jours wona 25 jours en total mi hewtitoya kono mi hewtiti ɗo communauté musidɓe meɗen fulɓe on ɓe ɗo ɓen ɓe jaɓalɓe tawi 10 jours on kamɓe ɓe makino fanɗani ɓe ɓe prolonge 8 jours joni au lieu de 10 jours wontiti 18 jours biye o repoussama joni haray somi hewtoyi Libéria kadi ko 15 jours mi eɓɓani ɓen ton kadi si tawi noon ɓen ton kadi warrino ɓeɗo warri noon ɓa komi yalti ko kippugol ha diina islamu ka marsa haray ko e hoore ɗum ɗon komi wonata ko ɗum ɗon hoore laawol ngol ko ni woniri destination ko Côte d'Ivoire Libéria soma mbaɗa dalika hottaka meɗen taw simi hewtoyi haray miɗo mari yaltugol kadi ko woɗɗa d'accord
ok donc miɗo ɓutaninade modi diaw ñaali kañum ɗe mari haɗa question o wawata landade kadi mo diaw inchallah haɗa sal faala fof anndu gon ko sahi hombo fuɗɗiɗon janngugol e ko honto jannguɗon hasanan on jarama min komi janggi ko e leyɗele tati ko lagine ka meɗen e Libéria e Guinée Bissau ko ɗeɗo leyɗele tati on komi janggi amma ko hende tuma mi fuɗɗi janngugol wallahi alazim e wona mantagol hay e hunde ko ɓami landama keesi on waɗi si miɗo jabademo min ko baba en am e mama soro am ko ɓe woni karama ko an haqiqa tan donc min mi finu mi taw miɗo jaɓɓi mana mandagol an ko jannugol mi yokki baba en an hino mari duɗal mama soro an hino mari duɗal simi yehiɗa koyeɓe ɓotto komin windata tindina simi yehiɗa kadi koyeɓe ɓotto komin windata tindina wallahi al azim komi manditi comme miɗo fuɗɗo janngugol hara komi manditi ke miɗo ekkito ɗum ɗo ko janngugol fira amma ƴiye Qur'an mi manditayi ka tawi fewno ɗo ni miɗo bama miɗo sigi mani donc haray ko ni mi wata on wiide ko nde hittande ɗo tout woni komi fuɗɗi janngugol amma noon kam mi jibina ɗon ko en 1979 le 11 août 1979 à Sierra Leone donc haray ko ila ɗon on tigi fuɗɗi ko raɓɓi alors faytini hara wisal joni min fata sumandude tiiɗiɗi adresse moɗon e contact moɗon en cas si tawi woni parmi meɗen ma parmi auditeur ɓe ma parmi en tout cas ressortissant jini kano annduɗo film moɗon falama en tout cas contactude adresse mon compte et numéro contact très rapidement numéro contact an so tawi woni ko Abidjan ɗo mi iwɗo e nder ɗe balɗe hebbitiɗe ɗo komi nototo ko orange ko 09 85 55 26 ka MTN komi nototo ko 46 66 e 31 61 yon noon numéro téléphone ji an ɗin Laguine mi jonna e numéro goto numéro ji heɗitiɗ ɗin fof mbi hiire so wonɗo Laguine ko numéro goto mi jogui ko code on tout woni ko 107 yon noon mi jonna e numéro e orange on par ce que ko on ɗon extérieur ɓurata noddude ko on kadi woni ka Viber on ɗon ɓawan waɗi code indicatif on waɗa 628 waɗon 60 53 09 ka areba 664 watto même numéro yeeso ka Telcom 657 watto même numéro yeeso ka Intercell 631 watto même numéro yeeso si Sotel gi ñande fuɗɗiti gollude o ɗon kadi ko même numéro ɗon mi addata code on ɓayri ɓe maayi taw kala code mo ɓe immitoroyi haray kadi ko même numéro addoy toon yeeso joni noon amma ka email ka Facebook ko oustaz Abdoulaye Kala Diallo waɗa toon son waɗi ɗon e wawa humpodirde ko Facebook ka Skype ka YouTube fo haray kadi wano o mawdu mo waɗɗen ka radio ɗo e nder si woni mi hewtiti Laguine ƴettiti une semaine ɓaawo hewtitugol a Laguine ngol haray ɗiɗo mawduji ɗi mi waɗi Abidjan ɗo fof e nde yewtere feƴƴude ɗo fof son yeehi ka YouTube ka lawol fisar on waɗi Abdoulaye Kala @gmail.com haray on wawa jentade ɗiɗo mawduji fof inchallahu taala kono noon ko ɓaami hewde par ce que simi hewti koko lancete Belgique ko ɓen ɗon régulta ha gayta yilto lancoya kannede inchallah kono ndi wona revel tan jiɓe kamɓe oustaz Abdoulaye Kala musidɗo meɗen mi mamum weltan ɗen a tous les auditeurs kamɓe oustaz ɓe seeniɓe ɗo ɓen fof fantin ɓay tan no yehude sinna hande sayi ko happa ko dannata arten ɗon très rapidement miɗo dañƴini kamɓe oustaz Yacouba yiɓe mari ɗon question ji seeɗaji ɗiɓe fewti nder oustaz men n'est ce pas oustaz nam alhamdulillah rabbil alamin ara oustaz assalamu aleykum warahmatullah wa aleykum salam warahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulillah wa nima alay mbeɗen jogui ɗo question ji nam min dowa fewtin toon ɗo bisimilla seminaron e timaji hasana ara inchallah man ko fi ɗen deftere wano nde deftere tan o minhajul muslim ɓeɗen nana woɓɓe no wonde no haray nde selba on haray mbiɗo humpa andude dayinde selɓi e dayinde selba bittaɗo siro bi mana wondude e raɓɓinɗingol heña e minhajul muslim ko cheikh Aboubacry Diabry Jazairi woni ko windi nde ko jeeyaɗo e karamakojo hoolaɗo e umma islamique o jannuɗo kadi saudi kadi marɗo majlise ji kadi madinatul munawwara kanko Aboubacry Diabry Jazairi nde ɗo deftere wiyetende minhajul muslim ko nde wonade jangede e duuɗe sunna jane ɗe min ko cippagol an Côte d'Ivoire ɗo min nani ella no yiya e minhajul muslim kala deftere
ɓaawo alqur'ana feƴƴi sahihul boukhari feƴƴi sahihul muslim feƴƴi no gasa e sahihul boukhari e muslim madama ko yimɓe woni ko moƴƴi no gasa eɗen ɗon son tefi pandi on yiyay ella kono ko ɗen ɗon fottana hino selli kono kala deftere hedditinde on yiyay ella e mayre ɗum la budda minhu joni noon fi ella yiyama e deftere nden aray ɗum hollali deftere nden ko nde ñolɓe nde janggatake ala ko ɓuuri e hadiseje ñolɓe ka moɓodiri ɓuuri bokoyatul muslimina en ma nde ɗo wiyetende muhtarul hadis mari hadiseje ñolɗe boyi kono ɓuri no toon kadi ko gollitirte minhajul muslim min jannguɗo Saudi waɗi ɓe mana université toon ari tawimiɗo jannande e majlis Konakiri kami jannata nde ɗon himo wasiyade e janngana kuuɓe am ɓen o wii haray de wakkile ɗi darsuji ɗi ustasi en woni on jonnude hara on yawitaake wano nde deftere nde ɓe woni on fiinude ɗo ko jeyande e janngetende ka université Madina ko ni on tigi woliri min mi annda par ce que mi yahaali Saudi ni janngoygol ni hajjoygol mi yaɓaɓe deftere to a toon kono oɗo mi nani himo wolirani donc hara minhajul muslim pour an min ko sellude janngetende gollitirtende miɗo anndi toon noon dambugal gootal ngal sella ɗum kadi na dambugal ngal fof ko liye hum appartement hum ɗon kum sella ɗum ɗon ahaden sunna ha na gollitirde ka waɗi ɗon salatu tasbih julde subbu hinangoji so yeehi on hewti ɗon ɗum ɗon ahlu sunna wal jamaa jaɓa wonde ɗum ɗon no selli gollitirede ɗum ɗon appartement ko diwgol kon kono ɗum noon lal deftere nden fof ko ñolde yo jama on wawa kondule muɗum ɗen karma koɓe diina ɓen ɓe reeno e tukkugol ɓe aray ko ɗum ɗon mari kono hollata timmiñade musidɗo haray ɗum kadi inchallah haray ko fi nde deftere wiyetende abisala nden ɗon kadi miɗo humpa ande siyaki mayre nde ɗo deftere wiyetende arrisala min Abdoullahi Kala e nokku e majlis ji an ɗin ala kam woni jannude nde kono noon mi ala nde jannirde fiwi'ede nde nde sella docteur Mouhamadou Wuri Bayi ko karamokoɓe amen tedduɓe noon komi ƴettowo exemple e maɓɓe e nder karamokoɓe jamanu lagine ngu koɓe waɗeteɓe hollu hiɓe jannude nde e haqqille an si woni arrisala sellara e docteur Mamadou Wuri jannatande arrisala hara hinde selli hawnaki noon kadi hara ñabbeli etta toon kono ka fama hinde selli nde gollitirde mo haray tammum ɗum kadi miɗo humpa andude haray ko deftere honde ɗi mana on tigi darta janngude hara ko ɗeɗo wiya ko defte ɓurɗe sellude ɗen bon e hasanan fewndo ɗo si tawi ko hella ka fiqihu mulakhasul fiqihu nde nde Salihu Fawzani waɗi ko deftere muybunde fewndo ɗon e aduna Allah on wonande janngede kono min mi jaɓata yeetade on ko nde e ɓuri sellude min ɗum yagota ka hunduka hein par ce que ɓe karamokoɓe hedditiɓe ɗa sellanta lan tukkugol ɓe min e maɓɓe wona ɓe gore hay kamɓe jannuɓe lamɓe wona ɓe gore wona tere mammi kono mulakhasul fiqihu e ko deftere jeyande e muybunde fewndo ɗo hella ka fiqihu bon hella kadi ɗum ɗon hiɗe anndi Bukhari Muslim en hino waali e honno innete Riyadu Salihina en hino waali donc haray ɗe ɗo ko defte jeyaɗe ɓurɗe wallitagol goɗɗo hella aka hadis e hella ka fiquɗa amma so tawi woni ko hella ka sira wono Rahiqul Maktum en hara hino waali haray wakkila go ɗaɓɓa ɗen ɗon kadi haray ko jeyaɗen ko ɓuurato wallitugol ka tawhide hara en yejjitali mabɓe no din nden deftere fanɗude ɗon nde ɗeri mum ɗuuɗa nden kadi ko jeyande wallita toon nde ka tawhide inchallah haray heddi landal gotal ngal faala landade si kala tan mo raɓɓiɗi hay e nder mawɗum meɗen on naane nani ɗum maaka wondema woɓɓe men tawi ɓe sikki ɓena ɓe ndaara film woɓɓe men inna loototo woɓɓe men mana ɓeyna ɓe ɗanoto ɗum tikkel men fiwa woɓɓe ɓeyna ɓe fima cigarette donc ɗuminde hadis wondema so tawi neɗɗo on ɗo tikki yo sarligo so sarligue tikkel men fiway ma o looto ara min humpa andude ɗi on hadis tawi ko selluɗo e tawi hay honɗum on hadise on mi yaali ella e makko ka faama min kadi himo selli hino ɓeyditi ɗon nokkugo ko nelaɗo maaki si tawi woni on tigi seytini simo dari yo jooɗo simo jooɗi kadi yo waalo hino ɓeyditi ɗon nokkugo kaɓe maaki si on tigi seytini yo wi aoudu billahi min acheytani rajim kono yen faamu madama ko ɓural julde wonno ɗen arde koko julde nde ñawdata ko si wiyama parastamol ko lekki musore ko parastamol wonɗen mantude o laali sidirex ñawdata kono ko ɓure
e garan yaagal parastamol ko ñawdata taƴa konko ɗum addete mi mana ko golle julde ɗe wonnoɗen addude kono konko adduɗon ɗon e ko komi wayriti addude ɗo ɗum ɗo fof muɗum moni ɗon tikku ɗo hino gasa wallitorde hara kadi koko ari ka binde kono ɓa Allah wi no acci ɗum ɗon ko nelaɗo maɗe ko Allah wi istainu wallinore e kala probléme ji ɗin bi sabri wa salat muñagol e julde ko fi nde wonno ɗen addu ko ɗum waɗi si adduɗen ɗum ɗon tum adduɗen ɗo inchallah Allah amin ya waleykum salam warahmatullah ko niti woni ray fan jini noon ɓe faami noon e werto jiɗi ɓe kamɓe oustad Abdoulaye Kala musidɓe meɗen ma mo gasa ɗum a tuntide joɗiɗe no heeɗaɗe tombo say ɗo fayin en poursuivre ay émission maɓɓe noon l'islam jumaji tan fof 20 heures 22 heures arten ɗo e communiqué ɗe mari ɗo communiqué mo hande feƴƴide mais ɗo e ɗum ɗon en hewtine ɗo d' abord micro on kamɓe oustad Souleymane Yeriyaɓe haray kamɓe kadi ɓe mbaɗi ɗo communiqué raɓɓiɗum no ɓeyata feƴƴinade très rapidement yawna noon en seeɗa par ce que sayon déjà koko pooli inchallah aɗa wettini Allah subhanahu wa taala ɗen ɗorɓe manuɗo tapon sen goytigol aɗen communication o fii programme dawa on haray ɗe gandiɓe wonde jarnoɓen ɗo ha e alarba inchallah hay noon janggon ɓe mbaɗi yewtiraɗo ka nokku men ɗo yoppo ko julide mawde haɗa koye 14 heures haɗa jaman gonɗum jammo haɗa ko ɓe jarnoɓe ɗo waɗande kadi yewtere haray dimanche on inchallah haray kala julide men mawde ajamen masjidi nour haray men fof no noddita fof no nodditare inchallah ɗon haray si tawi alah sana juurama haray inchallah onon sonnaɓen ɓe waɗannoɓe yewtere dimanche o moɗo haray inchallah haray ko fi woɓɓe ɓe yewtere ɓe ñande dimanche on haray sonnaɓe woɓɓe fof no noddita inchallah haɗa so feƴƴi ɗon haray e alarba on haray ka ɗon tuuti haray ko masjidi nour watten ɗon si tawi gueeƴe juulama haray fof no noddita inchallah haray kañam on koye talata si tawi ɓawa futuro on haray e tori jaman fof kala kono abi jamo har notole moƴƴa senɗumen jano ɗon inchallah haray ko ɗiɗo jogui salamu aleykum waleykum salam la volonté woni haray atuɗiɗi donno ɓe famille noon bien sûr janggo haray kamɓe oustad Abdoulaye Kala musidɓe meɗen ɓe wonɓe kande studio ko bien sûr ɗuɓɓe ɗo ha laggine Conakry ka meɗen haray ɓe jogui yewtere en tout cas conférence molnaɗo moɓe waɗanta e janggo ka juulide men ɓe jaro ɗum ko sikkoji ɗo haray en tout cas toute la communauté guinéen fof hiɗo noddita à partir de 13 heures ka juulide men e jalot ɗo donc si yewti ɗon arten dernier communiqué o ɗo ko ɓeygure meɗen e couru balnagal wondude paykum men no manque Mamadou Sambiya wondude famille maɓɓe fof wonde makko holliti